أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وعن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية ولا في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا رب سوية هجرية باكلاني كمناني أني بناني أني دورو. شهر ربيع الأول من هجرة سانكالو سبنا بسوني وتاني فلاناي. ميلادي نصارى كجاتي با فلاني مغاني سبا سانكالو كونونتونا بسوني مغاني ولون فلاناي. أمبي داودا بو مسجد رجاق وامبو كونو درسوا بالشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتابو كونو كتاب التوحيد. بوندا ميكو باب لا يجبه لله بمكان يجبه فيه لغير الله. كوي كان كانتغلي كي يرولا يرو منو بي كانتغلي كي على تنا يرومي يكاني كانتغلي فين كانتغو يرولا. أمبو بوندا دلا آية مننا نا يا كدريلاي وآية درسو تمنى آية كلنا من درسو لا حديثا من يو دليلاي حديثا عند كلنا أنكا. وأن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه كارثا من ثابت بن الضحاك مالك جيكابواما قال: نجر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. ko ce do ya dafale ko ale be nyame do kansogo ka nyame do kantige bi buwanatan yoro do dolon ubafo buwanata ko ale ya dafale ko abe nyame do kantige o yorola. fasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayaci de nyininga konne yinda fale ko buwanata mbe nyame do kantige yala nka nyame kantige kinka dafali nka dafawa. فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ بوچيرين كوما e ba fe kata nyame buwanata ami ni ba fe kata nyame kantige yoromi yala jahiliya ka jahiliya tilela boli do de tumbu bolo o yorolawa nu ba bato jahilu ka jahiliya wakati boli do tumbu bolo o yorola nu ba batowa. qalu la uye ciden jabe ko ay moko kelen de ciden jabe nyininka me jabu kera jama ya jabi o cogo bina fo sarahula iba soro nin kelen de ciden nyininka me tuma mi ciden fana nyininka jama de tumbe jama imbe ya jabi kulla. qala fa hal kana fiha idu min ayadihim ako yala ukasalli do tumbe fanawa
jahili salli do tumbe sanyelema ni salli do bu bolo ba ke o yorola o fana tumbe wa qalu la jama'i ci den jabe ko ayi o fana tunte fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw fi bin najrika wala ci den ko ma ikadda fale mbo asrafe adafa yi dafale minna ake hadisan bin sarahu bonni hadisa ye delilay parce que na ya soro sisa ni boli tumbe jahiliya la na be bato ciden tumba foy kanata kantigalike na tunya soro jahilu ka salliro de tundo sanyelema salli do de tumbu bolo yoro ina ciden tumba foy kanata kantigay parce que na tara kantigay na ya soro boli bato yoro do kakoro na ya kantiga ye fen fula bala folo aye boli batola bonko nyogonya boli batola ayi bonko nyogonya ka fenke ubya ke kammi nyogona ke fulana abe mogo la marasa mogo to ni mogo min fana ya ale fana ya ba ka kantiga le fen kantiga udale mbale la ba fu a ni ya ni nana ni kantiga le fen kantiga ni yorola bashi de tala kanyi de ja donc o de yato silamiya sariya ya yira kantigali beke ala tane yoro e kanika kantigali fen kantigay o yoro la parce que ko damado de na ewa jahilun ani mushriku la digali be ani fana mogo be marsani e ka kewale inkele qawluhu harisa sarahu bunu seminu kunna kun nadara نزر في لغة الإلجام والأحد لغة لا نزر يمونيا كفندو بلا إيركا كالله رودوتا واستلاها إلجام المكلف نفسه لله شيئا غير واجب ما استلاها لا سريا لا استلاها سريا بمين فنجر لا ويد مكلفين بالغون حكلما yere ka fendo wajibe bila yere ka mi ni alama wajibe ka yere ka fendo wajibe yere ka femmi ni alama wajibe ka uba fode makon neziru wa ghala ba'dhum don ka baw doko la nahtazu an nuqayyida bi ghairi wajibi kunta anta hatagiya kafu hada maden ka fendo bila yere ka alama minki ka wajibe kanto hatage foli yerema wa annahu idan najara alwajiba sahha najru hari aywa femmi yere wajibi ka ni yere dafalenke ka bila yere ka dafalen be saha wa sara almanjurun wajiban min wajhain wala idafalen minna o beke wajibi kala halafula ni wajibi ni dafale ni wajibi de i dafale ni minya be wajibi ka ni chogoya fula de sisa min jihati najr abe wajibi ka ni dafale nyoroye o min jihati sharai abe wajibi ka ni sharia yoro fanai mana ayasuru sharia ya wajibi ka o ye wajibi sharia wajibile bonni yere fana ya bili yere ka wajibi fulana nana abe wajibi kan ni kadda falani wa yatarattabu ala dhalika ujubul kafarati idza lam yahsul al wafa ahni mu'min ni dafale fendo la sisa kafara bina wajibi ka i dafale minna nima bu asirafe kafara bina wajibi kala wa naziru fil asli makruhu dafalen yere lesri la yere dafalen nye makarhu de makarhu ye jumay sariyatiku bolo femmi ni ya toye akanye be baraji soro men ni ya ke junubutila uba fo de men makarhu dafalen yere lesri ye makarhu de bal inna bada ahli ilmi yamilu la taharimihi bal doni ke ba do yere be mile ube mile ya kata dafalen haramu yalima mo kani dafale don ke baw dobe mile kata dafalen haramu yali yerema lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anhu parce que ci de nyam bali dafalena
وقال تيدين قل لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البغيل تيدين قل دفلين فلا تسكنا نهيري من ألابا دوبو أسرافي بورك دوبو بغيلو بلو ولأنه إلجام النفس الإنسان بما جاله الله في حل منه parce que dafalen fule hada maden yere do bila fendo bila ika femmi ni alaye alla daga ye wa fi jalika ziyadatu taklif ala nafsihi ni fana yoke iwa yere yedoni do bila yere ka ni mabilika dafale hada maden ni bi dafale yere bake ka doni do bilika alama min bilika ولأن الغالب أن الذي ينجر يندم أو كتفنا مغو بعد دفله أبن نمسا أكتف مغو من بعد دفله وقت تشام أبن نمسا وتزيده يشعل العلماء يمينا وشمالا يريد القلاص مما نجرى إباسرو أبدوني كبغاو نينكا وكني أن النمان بلا نابي كيسي تغو نيني mogo caman b'a dafale fɛn dɔ la ni ale y'a dafale ni ala ye nin kɛ ne ye n bɛ nin kɛ ni ala ye ale ka mako ɲɛnabɔ ka dafale in dafa o bɛ gɛlɛya ale bolo a bɛ dɔnnikɛbaw ɲininka kini ni numan n'a bɛ bɔda sɔrɔ cogo min mimma najara li saqlihi wa musaqqati alayhi a bɛ dɔnnikɛbaw ɲininka ka bɔ yɔrɔ ɲini a ye dafale min kɛ n'a bɛ bɔ yɔrɔ ɲini a la dafale min n'a gɛlɛyara ka kɛra deguya kan abe boyru nyinala wala shiyama ma yafaluhu ba'dul ammati ija maridan aw ta'aqqara lahu ako kuma mana do be minke nu banana ube uka bana akene yali asumara uma kene jonna lahu hajatu yuriduha ube haju do ba bolo أو تأقر له حاجة يريدها وبحاجة دوالي بافي كو ينبو محاجوين أترد لا مسك ينبو جنة تجيده ينظر كأنه يقول إبا تجسرو أبدا دافلنتي ما نقوم مغودو نو بنانا ubo مغودو كودو با علي بولو أبا في كوين كان ينبو مكوين ترد لا من ينبو جنة كورتولا أبا دافلن bonni mogo min ba dafala be kuma bake kayira ka fode inna allaha la yun'imu alayhi bi jalbil khairi aw dafi darari abake abe kuma abake kafo ala aten nema sama kana nema ube ala te tora nyone ka boneka illa bi haja najri fonni nyen dafalende ke ni bana yasro ube haju do ba bolo amanya na bo jonna aba dafale abe kuma leka dafale nkunona bake kafode ewa ala fule ate hera sama kana yima ala te nema sama kana yima ala te tora nyone ka boy ka fonni yen nin dafalende ke abe ko mi dafali kala kala hala bodeyira wa najru fil asli wa qawluhu naqu ibilan ismu jamu la wahida lahu min lafzihi ako ibla ko togodo ismul jamu dero ko la wahida lahu min lafzihi arabu kanna lakin lahu wahidun min ma'nahu arabu kanna ako ewa kelente aye arabu kanna lafujula ne mana la kelembaye misali la wa huwa al-ba'iru mana la abekum ni ko nyame kele qawluhu bi bawanatan al-ba'u bi mana fi na ko bawanata باوي مانا يفيد وهي للجرفية والمانا بمكان يسمى بوانة مانا أكو أبن يامين كانتك يرو دلا يرو من نوبا فاما كو بوانة قوله هل كان فيها وسن حديثا يكون نتيجة ينكاليك يا ربولي دو تنبيوا الوسن كل ما أبدا من دون الله من شجر أو حجر سواء نهت أو لم ينهت وسنم يقتص بما صنعه الآدمي وسن يجمع
wasanu yede fengo fen batora fengo fen nu ya bato ka fara araka o kera yiri yewo o kera kulu yewo akera sa o bato fen mogo ya adila kabila nima fen saurala akera sa amadila kabila nima fen saurala o ba fo de mako wasanu me wasanamu nu ko sanamu o yede hadama denye mindila kabila nima fen do saurala o ba fo ma sanamu me mi madila kabila fen saurala hadama de madila kabila fen saurala o ba fo ma ko wasanu qawluhu al-jahiliyyati nisbatan ila ma kana qabla risalati na ko yala bolide tumbe jahili tilila naba botowa jahili tile jumae min kera sani e tile munu jahilu ka tile munu chemena sani ciden ka chuma سمئت بذلك لأنهم كانوا على جهل عظيم جاهل تلو ولا كو جاهل تلو منا باسكو وقت سادي تشيدن كاتشي كنا أمة وتمبي جاهلية بدلا جاهلية بربربا وتمبو دكونو ساني تشيدن كاتشي قوله يعبد صفة لقوله وسنو ناكو يعبد وسنو من كتلو كتا وسنو عندما وهو بيان للواقع معنى مين بك بولي نكو بانغاني لأن الأوثان هي التي تعبد من دون الله باسكو بولي نونون دي باتو كفر علىك قوله قالوا لا نو يتشيدن جابو كو أي أسائل واحد نينين كالي كلا يكلن دي نينين كالي كلا مو كلن دي تشيدن نينين ولكنه لما كان عنده ناس أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم متممي مغوتم به مغو جماعة ويتشيدن جابي ولا مانع أن يكون المجيب غير المسؤول بل لتولا جابي لكلا كاكي مغومي من ينكاليك باشي تولاو قوله إيد الإيد اسم لما يعود ويتكرر نتشيدن كو يالا سالي تنبو بولو أيرو لوا إيدو يموني مين بساقي أبي ساقي ولعود بمعنى أرزوي عود كوري دي كو ساقلي أي هل أعتد أهل الجاهلية أن يأتوا إلى هذا المكان يالا جاهل تنياك اللاداي نو بنا نيرولا ويتقي هذا اليوم إيدان نو بن نندوي مناكا كساليوا وإن لم يكون فيه وسن هرنا يسر بولي تونتي ميسكا أستنبي ساليروي جاهلو بولوبا نوبا كسانوي سانيلما سالينما نوبي سالي كيوا قالوا لا جابلي كلاو يتشيدن جابوكو أي وكو فنمكي فسال النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرين نين ينكالي نكونو ني حديثا نكونو تشيدن يكو فلا دي ينكا أني شركي أين ينكالي كي كابول فلان كفوما يالا فلان كفويا تنبي وكفرو نين يفلوي ينكالي فلان ووسائله أني فلان كفويا سراو منو بالله سي فلان كفويا فشركو فلان كفويا ينكالي نيجماني هل كان فيها وسن يا رب ولي تنبيوا نين فلان كفويا ينكالي تاي ووسائله فلان كفويا سرا ينكالي الجمعي هل كان فيها عيد من أعيادهم يا لا جاهل كسلوا دو تنبيوا ويسرا من بالله سي فلان كفويا دونك ني حديثا كونو كيدن يتشي ينكا كو فلادلا مشركيا تنبيوا اكو اي يا لا كو تنبي كو من بي هذا مدين سما كتا مشركيا ماوا من يسليه اكو اي قولوا ناكو حديثا كونو أو في بنجرك كيدن كو يكدفل أبو أشرف يكدفل في الأمر مبني على حذف حرف الإلة الياء والكسرة دليل عليها وهي المراد به المعنى الحقيقي أو المراد به الإباحة أو في بنجرك من فلنية إما كيدن كلا يني أيكو من يرنيني نيامي كانتيغلي أكي ube kantigali ndagaraye ko fuladero
ima anya mariyarani kantigeli nya ko ke umesra de dira ma kantigeli dagaraye adagaraye ka kantigeli ke yorola parce que sabatira sa mushrikiyate asabatira sirate fana sira min bayla se mushrikiyama na ko awfi bin najrika kofla imma cide nya mara ka koy haqiqa yere ke tay kan nyame kantige a ube sira dirima na kadiye ta nyame kantige ni yoro kadiye ta kantige al jawabu yuhtamal an yurada bihi al ibahatu jabu imbese ka ta cide nya la nyini kal aywa kantige lin dagaye wa yuhtamalu an yurada bihi al ma'na al haqiqi jabu imbese ka ta fana ewa ma haqiqa yere minye mana haqiqa yere minye cide nyo oyre de la tagay aya nyamara no oyre de fa bi nisbati lin nahari li ibli al murad bihi al mana haqiqi nan ko jabu in kera kan nyame de kantike abe ko be cide nya ka jabu ke mana haqiqa yere de kan nyame in kantike wa bi nisbati lil makani al murad bihi al ibahatu min minye yuro in kantigaliye ni ciden ko ikadda fale abu asirafe la dagali de keraye o yorola mana ko fula de do nyame in kantigali la aya cide nya nyamar ni ko in haqiqa yere de nyame in kantigali min ni anya jabu isagi kata yoro imma cide nya la dagaye adagare yoro inai ka kantigali ke لأنه لا يتعين أن يجبها في ذلك المكان parce que o yoro min fulani nya kan tigalite e wa farda kere ni wajibi kere mugoka ija innahu la yata'ayyanu ayyu makani fil ardi illa bima tama illa mimma illa ma tamayiza bi fadli illa ma tamayiza bi fadli parce que dugu kolo yoro cité dugu kolo yoro munumbe yoro sima kere ya ka fo ni yoro masina fo kan nim batoke ni yoro de la fo yoro munun nana ni ala yere sariya yu faramfansiya ko ni yoro to bo nyogona ni batoy ni fasamancha doy mana dugu kolo yoro bede kelenye fo dugu kolo yoro mi ni sariya nana ka ni yoro to bo nyogona ni fasamancha doy wal mutamaiju bi fadli bo yoro munu dugu kolo fanaka ni sariya yu u faranfansiya ko ni yoro to bo nyogona ni fasamantia doye al masajidu salasatu misri saba fal amru huna binisbati lin nahr li ibli min haythu huwa nahr wajib wala ciden ka jabula nyamin kantigali sisa aye jabu min di ka dafalen bo asrafe nyamin kantigali yoro la nyamin kantigali wajibe cheka parce que ayere de ya dafa la wajibira kasisa nyamin kantigere ka wajibi de parce que fen daga lende do ala bato de do na ya dafale dafali wajibira ka wamma bi nisbati li makani me ciden ka jabun ni anya abdila kata kantigali yoro indema fal amru lil ibahati bo ciden nya la daga yede yoro yi ibes adaga lembe kantigali kesisa mana nyame kantigali ce ka wajibi de parce que ya dafara yo wajiba yireka me yoro yin kantigali te wajibi aka o ye ko daga lenyaye na karaye abeta kantiga yoro ina ni yoro re kada dugu ko abeta kantiga bidalili wadalla jumay annahu sala hajaini suwalaini cide nyin kalifula aye wulude nyininka falu uziba bin na'am la khala la tufi ni ceyin tunye ciden jabi aha boli tumbe na babbato boli tumbe jahilu bolo ka koro ka bato ube yoro yusalli tumbe jahilu bolo ka koro ciden tumba fa la tufi kana dafale mbo asrafe fa idha kana al maqam yahtamilu an nahya wa tarqisha bon nahya soro ni kuma min fora jo yoro mi abese ka balilita abese ka atakannoya dima wal amru lil ibahati ambo ko masina bila fen dagali de ka fen nin dagaraye mana ni kodo nana balilila me ko min fora iye nanye ayuro do laje abese kata ibalila de nanye ayuro do laje abese kata noya de keriye ni ko min nana cide man nimboloka
ambo o koyin bela al ibahatu konnin koyin dagariye me wajibi tika min ye yoro in kantigeli woye wa qawluhu awfi bi najrika na koyi ka dafale abu ashrafi allala sallallahu alaihi wasallam dalika bi intifa'il mani cide nyo sababu ke munye na koyi ka kantigeli ka dafale abu ashrafi bo cide nye ewa o sabati chenye parce que balili fente mimba bali kanyame kantige yoronna faqala innahu ciden ko la wafa lin najri fi mashiatillah hadisai laba bo ciden ko atem mo ka dafale ni dafale fendola o dafali tika fenna femminya ala sosoy fa innahu la wafa lin najri fi mashiatillah dafale minyi ala soso de o dafali sugun ko bo shirafe ko dafa otika wala fi ma la yamliku ibnu adama awa dafale min fana ni ote hada maden kam mara fente dafale min yote e kam mara ni ka she kono o dafali sugu fana o dafali tika o fa dafali sugu fana dafali tika tuma me hadisa imbo ko Abu Dawud ya bo o shinadu ala sartima na ko qawluhu la wafa la nafiyatu lil jins la yin nafide mana ka qualité ko de ge ka boy wafa ismuha lin nadri khabaruha an nadri khabaruha mana dafale ewa timelite dafale nye dafale minye ala sosoy قوله في ماشية الله صفة للنجر ويدفل من كتوده أي لا يمكن أن توفي بالنجر في ماشية الله أتشكا كي هذا مدى على سوسو ني على سوسو كومينا أتشكا كي كويكو بوا شرافه يكو على سوسو كو تشكا كي لأنه لا يتقرب إلى الله بماشيته بس موتي أي رجري على لاني على سوسو وليست الماشية مباهة حتى يقال إفعالها على سوسو تفين دغاليني جانكو أنا فيما أكي دونك نيني حديثين ويه وصراحوه الصراح غروبالا ايوا كما دي منون باكونو يا صراح غروبالي دونك كايرا ci de ko nyaayi ninka yala boli batola tundo ka korwa ko ay boli bato yorodo tunda ka korwa ko ay ako yala jahili salli tumbe ako ay ako ka dafale mbo asrafe o ko fe ci den ko ako mugote dafale mbo asrafe dafale minya ala sosoy mugote dafale fana bo asrafe dafale min fana ni oti shela o fana bena sarahu nyefe o ko be bune usemira rahimahullah abena ko do fo aqsamu najri abajantola dafalen yere tilalendo kata tilayro madamado dela al awwalu ma yajibu li wafa'u bihi folo dafalen minni awajibra mo ko ka dafa bo iyadu haru ka sarahunu ka kitabu sogo min fule ninye wo fule ka kuma munun fote ni mo min nyen nunun kala yi hakilu dola hari nyinin kali jabula abeke sababu nyinin kali chama de jabu be noyaye afule ka dafale tila ambolo ya sisa beta fo tila mayoro woro ako folo dafale mi na dafali ya wajibi ka wa huwa najiru ta'ati ويد نم ويدفل كويب على بطو لقوله صلى الله عليه وسلم من نجر أن يطيع الله فليطيعه شيدون كو نم ومن يدفل كويب على بطو على بطو مثال نم وين كاسيسا كراسا نبنا نلي توندو ntu nyinda fale konni ala yenkene ya mbetile sabasu mboke chokodi na ya suru yen nin kala ni rola ibe ni hadisa do ibe mu fay iba fo ibe sude ciden ko ni mo mi ni dafale ko ibe ala bato iba bato de ni nye fulay sani ma yahrumu alwafa'u bihi dafale to ya fulana aharamu yara ikadda fale dafale ndobe aharamu yara iko dafa ko bo ashraf wa huwa an-najru al-mashiyati ويدفل الجمعة ني يدفل ني على سوسوي
لقول صلى الله عليه وسلم ودي الله مني كيدن كفكما قصو على كتمنا كسبك ومن نظر أن ياشي الله فلا ياشي كيدن كن مغمي يدافع لكويب على سوسوده يكن على سوسوده وقوله فإنه لا وفاء لنجر في ماشية الله أن كيدن كفكما أكو دافع ودافع لنا دافع من يلا سوسوي misali la ni mogo minya dafale ni muso imba wallahi fonne ka jeniya ke ni nofe ni ne ma jeniya ke ni nofe mbetile sabaso ni nyini karani ne be mu fo ni mogo nyini kanne awa karasa ne yin dafale den ko ni muso imba fonne ka tige den ka jeniya de ke nay ni ma jeniya ke naye mbetile sabaso ikanka mu fay e ba fo kana jeniya ke de kana jeniya ke ni muso yede atobe to munasisa iyi kadda fale min kay be kafara de bo o bena nyefe me kana la soso inkede ni yefulan nay asalisu sabana ma yajri majra al yamin da fale mi alebe boli ni kalili sirade alebe boli ni kalili sariya de be aleka wa huwa najrul al mubih al mubah wa yade ni da fale fen daga lena fa yughayyaru bayna filihi wa kafarat al yamin nilla hala sabana sa ambe ibila ka swade la ina kafara bo ube na kadini ka dafale indafa mislu law najara an yalbasa haja sauba bunu semini yere yo misaliya do dama misaliya ne dafale ni fini ne be ni fini do ni man ni fini do dro mbe e watile sabasu fa isa labisahu wonna diare bis wala na diare finindo wa insa lam yalbasuhu wa kaffara kafarata yamin na ma gaibe finindo ni toy ne be kalile kafara bo ni ko dafale alaka dafale ndobe neka nka tile sabasu ni manin fini siri ni manin finindo ni ya nyinin kan ni namba fo ibe kaswala na kadiye ika dafale indafa ika finindo na kadiye fana finindo litoy ika kafara bo الرابع ناننا نزر اللذيذ والغضب دفل من بهذا مدد دسكسي أن يكون نفلي بلا دفل منا وسمي بهذا الاسم يا ولن تقول لأن اللجاجا والغضب يهملان عليه غالبا فسكن ندفل سكو كاكايا كنو نفلي ندمي دبي مغبرالا وليس باللاجمي وفنته fin wajibilai ika walaysa billajimi an yakuna hunaka lajajun wa ghadabu me ate wajibi e ka fo jakwa kona fili de kasore ube jakwa dimi de kasore sino ni ndafale te jate dafale lanyini toyede me doni ke bahu ya wole kon nejiru lajaji wal ghadabi parce que akacha ni ndafale sugu nin mugoba ke corona fili ni dimi de bibilala ore yato ya woro tokola sino ni har ni o dafale sugu infana ke ni dimi ni konna filinte dafale abika wa huwa alladhi yughsad bihi mana al-yamin bo o dafale sugu ya dafale sugu duma dafale min ni be kalili den la nyine nay al has aw limanu aw tasdiq aw takjib ay rabbinu misalikum al has wal limanu kore munye iko imuso de la imusoma iko ni ndumuni tobinye ko nete dumuni tobi de iko dumuni wa ni ma tobi ni ma dumuni tobi wallahi nebe tile sabasu sundeke ni fana mani dumuni tobi tile sabasu beneka iba tobi de koy ni ndafale kunya munyu kamuso ilasu dumuni ka tobi almaniu olla ewa umisale munye iko muso makana boso inkono da ko karasa nebeta ewa ninchi labi iko ikana bode kana bobi atoy ako biya nebeta iko wallahi ni tara tile saba sumbenka ninkore munye kabala kanata bon ninde dafale mimbeke pour kala sulika ube kabalilike au tasdiqu ube yedafale minke pour kika kuma tiya au takjibi ube yedafale minke pour ka mogodo ka kuma ke ngalonya
مثل لو قال حصل اليوم كذا وكذا مثال يلا ني اكو سيسا او سيغليني مغودو اكو بي نينكرا نينكرا بي فقال لآخر مغورو كويما لم يحصل اكو هي فويما كسا او سيغلي اكو نينكرا بي مغورو كو فويما كي امي من فوتشياتا لامكي فقال إن كان حاصلا فعلي لله نجر أن أصوم سنة أوا نفنكو من يبقى إقلون تجرا كوني أماكي أوا كنا ياسر من فوقوا كرا نا ياسر أو كرا سانكلي سنبنك فالخرد من هذا نجر تكجيب بون نندفل لانين مونيه من يكما ينفوك قلون تجرا فإذا تبين أنه حاصل بنانا نبانغاني كو من كو ينكرا أنا نبانغاني كو كرا دفنا فناجر مخير بين أن يصوم سنة وبين أن يكفر كفارة يمين بني كو نانا بانغي كو نيمين فو أي دفلن كو نا ياسر كرا سانكلين سومبي إكا عليكو كرا إكو أماكي نا ياسر كرا سانكلين سومبي إكا asege sera anana bange ko akoko min kera o kera bo sisa emi nyidda falen ke sisa pour kan ningalon tigaya ede maken galon tigala sawa ha bo ikadda fale ka bo asrafe bi kaswala na kadiye sankele insu a ube nibe kafara bo ibe kafara bo li'annahu insama faqad wafa bi najrihi parce que ni sunna ikadda fale bo asrafe ni sankele insu i dafale min na ya bo asrafe bo ma asrafe yi ka dafale bo asrafe wa illam yasum hanisa men ni masu ima suinke ewa abe komi kalili ani dafale toray kanna wal hanisu fil yamin ni mo min fana kalila ni fendoye fe kalilin ubo fu bamara kunan koso itini kamo kalili ma bo asrafe ni kalili fenna kalili ma bo asrafe al his o ko watini kunan koso nikal na fenna kalili femma bo asirafe junubu dobila junubu mbila bo jumambe o junubu imboila sisa yukaffiru kafarata yamin ibe kalili kafara de bo sisa donc ninye la hala nani nay mana dafale minkera kono na filini dimi ayi bila dafale minna ube ye dafale minke pour kad mo do la so ka fendo ke ube kam mo bale akana fendo ke ube ni ye dafale do ke pour kam mo do ka kuma galon tigaya ube ni mo do ye dafale ke ka kuma sembentia ninde la hala nani nay ni dafale sugu fule donc ibi swade la na kadi ibi ka dafale mbo asrafe na kadi te dafale mbo asrafe mebe kalile kafara bo alqamis duruna nazrul makruh dafale min yem makruh فيكره الوفاء به وعليه كفارة اليمين دفل من مكروه أكون عند مكروه إكو دفل مبوا سرافة موفنا يبقى للي كفارة بو السادس ورنا نجر المطلق وبافو من نجر المطلق دفل من في مفو أي ما في كري وهو الذي ذكر فيه شيغة النجر ويفندو ين اوا دافل كما فو اكا مثل ان يقول لله علي النجر مثال لا يكو على كدافل دوبنكا فهذا كفارته كفارة يمين نين دافل سكو فنا كفاره يكلل كفاره دي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كم على كتشيدي نافوتشكم على تنونا كسباكا كفارة النجر إذا لم يسمى كفارة يمين ciiden ko dafale kafara dafale min nima fen kere ka fo o kafara kalli kafara de iko ala ka dafale do benka ima sunfo ima sallifo ima foifo uba fo ninde manajid al mutlaqa bon nin dafale sugu kalli kafara de be ka nima bo asrafi nunu famura donc dafale nin kalite woro de masailatu hal yani aqidu naziru limashiyati ya law ni dafale ni ala sosoy dafale yisiri la uba masiri al jawabu nam yani aqidu dafale mbesiri ni dafale kene ala sosoy dafale mbe sabata besiri
ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه نين كوسو تشيدن كو نيم مغمي ني دافل كوي بي على سوسو ikana soso na yasuru dafale masirika ke dafale eske tshidem ba fo ni dafale ko bi ala soso ikana soso be fo walau qala man nazara an yashi Allah fala najira lahu la kana la yanqaidu ni tshiden tunya fo ni mo mi ni dafale ko bi ala soso dafalente wala an b'a fɔ ni mɔgɔ min ye ayiwa i dafale ala soso la i ma dafale in tɛ siri mɛ ciden m'o fɔ fa fi qawlihi fala yasihi ni ciden ko i kana soso de dalilun ala annahu yanqaidu lakinni la yunfaz men ciden ko ni ciden ko i kana ala soso ni i dafale ko i be ala soso i kana ala soso o ya yiranna dafale in be siri de a be jate dafale nye mais ta bo sira fere وين أنقذ ندى فليسر لا سيسا وإذا أنقذ ندى فليسر لا سيسا هل تلجمه كفارة أو لا يا لا كفارة بك وبكفارتك معنى نية دفلني على سوسوي أنكو أبسري دفلين بسبتك فود دفلين mais est-ce que kafara bala ni anko ikana bo asira fe fana ikana la soso mais est-ce que kafara baru be kafara tala اختلف في ذلك أهل العلم دون كبا وينيغل سوسو نيند لا سيسا ni moyi dafale koy be ala soso adonna ko ni kana ala soso nke masara nya misali afoye ala ka ewa dafale be ne kan katile sabasu ni majjene yake ni muso no amma foy kana jena yinke wa mu ni ma jena yinke iye jena yintoy kafara bi ka dafale no be kafara tika sosoli nana ni la don ke baw bolo don ke baw yo nyogon sosola wa fiha riwayatani al-imam ahmad riwaya fulan nana la ahmad ibn hanbal bolo riwaya do nana ahmad ibn hanbal bolo ko dafale akoy be dafale akoy be kafara bo riwaya do nana ahmad ko kafaratika فقال بعض العلماء إنه لا تلزمه الكفارة دون كما دوفنا كو كفارة ما واجبك كو كفارتك غيره واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دون كما منون كو كفارتك ويونو كدليل كتيدن كما لا وفا لنجري في ماشية الله نتيدن كو مغوتي دافلن بو اسراف دافلن منكرا على سوسودك وبقول صلى الله عليه وسلم ani ciden ka kuma la ka tanuna kishiba ka man nazara an yashilla fala yasin ni mo min yi dafa ko be ala soso kana soso wala mu yuzkar nabi sallallahu alaihi wasallam kafaratan bo kunni ala ciden ma kafara fo akoy kana la soso ado akon ni dafa ko be ala soso ikana soso ako e wa dafa min yi ala soso ite bo asrafe me ciden ma kafara ko fo ولو كانت واجبة لذكرها كنا يسر كفارة واجب لنتم بك كوتشيدن تمباف نيني كما فلو تيغويه منون كو دافال ميني على سوسوي يتا على سوسوي مبو اسرافه كفارة فناتيكا القول الثاني كما فلنا تزيب الكفارة وهو المسهور من المذهب اكو كما فلنا كو كفارة واجبريكا يتا على سوسوي كده ني كفارة واجبريكا ako ahmara kama jahabi fi bangale ode bangale ndo ahmara kama jahabi kono lianna rasul sallallahu alaihi wasallam jakara fi hadisi akhara ko paske cire nya ko hadisa wurela khayrul ali hadisaini min tinni hadisa fulay anna kafaratuhu kafaratu yamin cire ko ni mo min ni dafale ala sosola ite ala soso me ala soso kafara kalili kafara de وفورا حديثا وركون من ني حديثا فلان تكلني وكون الامر لا يذكر في حديث لا يقتضي ادمه نكيده ما كودو فني حديثا كونو اوتايرا كو اوكوينته mana ufuleka kuma fulana fula utigu ufuleka kuma fulu tigu ka kuma de jabi nuko ko cide ma ewa kafara fo hadisa fulaina bo ko hadisa wore na cide nya kafara fo ulula kafo kafara ma fo hadisa fulaina ko otayira ko kafarate
فعدم الذكر ليس ذكر لعدم bon ewa ni fen fo baliya o tayira ko fen masinate fen fo baliya o tayira ko fo masina na mafo ko atede nam law qala rasulullah kafarata ni ciden tun ko kafaratika sara fil hadithain ta'arudun wala hadisa fulayn be ube ewa balame nyogonna wala ne ciden tun ko kafaratika hadisa tun nunun tun be balame nyogonna وهنا يجي تطلب ترجيها ووقت حديث فلان من كجري أمبونيني ووقت لكن الرسول لم ينفي الكفارة متشيد أما كفارة جيا وبس حديث فلان نتشيد أنكو أكو إوا على سوسو دفلين تبوا سرافي من ناتون كو كفارة بو ني حديث من فلان بلويا تشيد أنكو ako kafaratuhu kafaratul yamini donc hadisa fulen tumbe korose nyogonna wala ayero infa musarahula wala akunna yasuru hadisa nunu nanan nchogola ufulat tumbe korose nyogonna kabala me nyogonna sisa donc ambe terjihi nyini mana niye dafale ala sosola ikana ala soso imbo asirafi donc na tun ko o yoro la kafarata lahum la kafaratan na tun ko o yoro la kwa kafarata la donc hadisa do fana nana amboloya ni ciden ko sallallahu alaihi wasallam ni ciden ko ni mugo minya adafale ala sosola ikana ala soso inke wa kafaratuhu kafaratul yamin ni hadisa do inko ko kafaratika ni hadisa do inko ko akali wa kafaraye kalili kafarai harisa fulain tumbe balami nyogona uwe tunte balami itumbe balami donc ni hadisa fula tum balami la nyogona nini fora hadisa do ina resisa ambe terje hunyini amba fusa ni hadisa fula la anka nyini ni hadisa fula la jumanka giri ka katime jumanka hadisa min kullu kafaratan udi ka giriwa anko shembenta kafarata la ubi hadisa min ko aka kafare kalile ka hore ka giriwa anka kafara ke ala otumbe ko wati lakini rasul lam yanfil kafarata bal sakata ne hadisa doina ciden ko ikana ewa ala soso indeke me aya dada mafu kafarate amafu kafarate aya dadede wasukutu la yunafin almantuha ciden makuni oyorola ani akuma na yoromi ote ewa makuni inte kuma yorowuli atoge kabwe fasukutun wa adamu dhikri ciden kan makuni aninni ama kafara kofo oyorola yakunu itimara ala ma taqaddama obekeda ayi hadisan min fokateme ko be tabila ode kasisa kafo akafaraye kalili kafarai fa in kana rasulu qalahu qabla an yanha na yasuru ciden nya fore sana kabalilike an yanha haja rajula na yasuru ciden nya fo sana kanin imbali fa itimada alayhi لم يقوله لأنه فالإتمادا عليه لم يقوله لأنه ليس باللاجب نا يسر تشيدن يتشيم بالي سنة كما ينفو فالإتماد عليه أمبي إوا شيشي جمانكا لم يقوله لأنه ليس باللاجب تشيدن ما فو بسكا فولي تواجب يا أفورا يروير وأن كل مسائل فيها قيد أو تخصيص masala ni akanka ewa kere ni fendo ye masala ni akanka siri fendo la ube akanka kere ni fendo ye yuzukaru har rasulu inda kulli umumi ni ciden tumbo ofonna ye hadisa globally fo hadisa ni kere femmin kanka fo akafo ube akanka siri minna kanka fo ka faraka ninde tunkera ciden ka kuma bela falau kana yaljimu haja na yasuru ninde wajibira la kanati tatulu sunnatu ciren ka sunna na ka hadisu tumbe janya ko sofede na yasuru ko ciren ye kuma do fo hadisa dola euro dola o hadisa nyona euro na euro dola fo ye kuma min fo kofe akode fo ne hadisa fanala na yasuru ode wajibire ndo wakati be a ciren ka sunna na ka hadisa tumbe janya wala de lakini rasul sallallahu alaihi wasallam ne cide alaka tanuna kisibak ida jakara hadisa amma ni cide ni hadisa globally lendo fo
ولهم ما يقششه في مكان آخر من أو حديثة وربي مين بكركيرا لك كركيرا إيوا حديثة من فورا غروباليلا ني حديثة ورنا نان مين بكركيرا لك ها وملا عليه ni hadisa minye globali fo hadisa minye kerekeale fe ambe abra kerekeali globali intabila kerekeali inta indeka wa illa muzkaruhu harna yasuru chide mafonnina hina takallama bil umumi har chide nye globali fo yoromi kerekeali fe mimbe hadisa in kono har na ma fo kono me afora yoro were amba bila fora yoro were mi ambe globali intabila wodeka lajimu te fo globali fora yoro me kerekeri fe nka fo yoro fanala وإذا من حيث القياس تقول قياس فنفهم فلالا لو أن الإنسان أقسم لا يفعلن محرما نمثالي رني هذا مدين كليلا كويبه حرام كودوك وقال والله لا فلن حاجة سيئة وهو محرم إيكو والله نبنين كوما سنك وياسر كوما سنية حرام ديفنا فلا يفعله إيتي حرام كوما سنمي حرام إيتاكي ويكفر كفارة يمين نيبي كاليلي كفاربو مثلا نيكو والله نبي دولومي إيكاليكو والله نبي دولومي تحرمو يوا أتي دغيكا دولومي نيبي نيما دولومي نيبي كفاربو بيتابو برام فاسك بنوسيم فليكا سباتي أفلم فاسك أبنا تريجيكو هاربي ale ba fe kana sabati ya kuma fulana tigu ta da yake ni da fale ala soso de kaita ala soso in kede me be kalile kafarabo aya addalila ko cidanya hadisan minnati wa kafaratu yamin munun ko kafara bi ko yukaddalla ke ninye kele o kaddalla fulana yo ke qiyasu ni mo kalila sisa wallahi nebe dolomi eska dagare ka dolomi ate daga ka dolomi be dolomi to me kafara bi ka kalile kafara bi ko batika kalile kafara bi ka ma annahu aqsama ala fil muharram kafara ikalila fi haramulendeka wa najru shabihu bil qasm awa akodda falen fana abe komi kalilide wala haja donc akon ninka fa kafaratu yamini wa haja li qawlu as-sahh akola nim wodda yi dafele ko ibe ala soso ci den koy kana ala soso intede ibe ala soso intoye me kalili kafara bi kawde kuma salenye kalili kafara bi ka ibo kalili kafara bu kalili kafara misgeneta ibe wulude ladumune obe ku fera bo obe ka jonkan horoya ni fen saba ibi kaswala ni yeminke ni saba ko ni bi kaswada jonka horo ko rite sisa me minye misigeni talla dumuni sisa anu fera bo ibi kaswala ibe sika minke ulula bona ya soro ulu setiye misigeni takalla dumuni o setiye ka misigeni talla fera bo o setiye ibe tile saba su futu kunono qawluhu wala fima la yamliku ibnu adama har biya sagrat kata hadisain to sarahuma ni ciden ko hadisa kono ko dafaletem hada maden kam ni hada maden ni ka shetala ni ka maralitaka alladhi la yamliku ibnu adama yahtamilu mana yayni femmin nati hada maden kam marakono abe mana fuladeta al awwalu ma la yamliku fi lahu shar'a femmi sariyala o femma sina keli daga lente e sariyala asetiye sariyama amara daima iko fomma sina ke kama law qala lillahi alayya ana a'tiqa abuda fulan fala yashihu li'annahu la yamliku itaqahu misali la ni eko dafalin deka ni dafalin ni alay karata masina ka jomba kan horiya karata masina ka jonyi taywa sariya makar sam masina ka jonki kamara fenye ite soko dafalen tika ni yorola ni dafalen min fule ni nya dafali tika parce que e kamara fente wo sariya la asani fulanna ma la yamliku fi lahu qadara la tigela alama min keli maradima la tigela folo ye sariya la alama min maradima sariya la o yembe karasa ka jonka karasa jomba kan horoya sariya ma marado ibolo ete se ko kan horoya o kan horoya letika fulanna latige
alaka latige ma femmin keli ke ika marala kama law qala lillahi alayya nadirun ani atira bi yadayhi o misali abe ko min mogoko dafalen be neka alak dafalen be alaye neka mbe panin kaman fulay mbe pani mbolo fulay est-ce ala ya latige e ni be sika pa ni bolo fulaya o marabi bolo o sema dima ka pani bolo fulay kata santo o sema di hada made malaka latige kono o sema dima fa haja la yashihu ni ndafale fanate saha li annahu la yamlikuhu parce que e seten ni nani maralite bolo ka pani bolo fulo maralite bolo wal fuqaha wa rahimahumullah بريوسمن كو فقهاء نون فل على كنيما يمثلون بمثل حاجة للمستحيل كم من تسكا كي يرفعون فقهاء بمثالك نادويه كم من يرى مستحيل واتك فقهاء بمثالك نودويه كوا ودويه نيني هذا مدين كباني يبلو فلاي وين مستحيل وتسكا كي من فقهاء يمثالك ناي واستفادوا من الحديث donc ambe fayda munu soro ni hadisa la sani ankata Sheikh Muhammad ibn Wahhab kam masalawma nan sira le kam masalawma ambe derisu do ko mi wakati koso ako ustafadu min al hadith ibn Sami rahimahullah ko ambe fayda munu soro ni hadisa la anya fayda munu soro ni hadisa annahu la yujibahu bi makan yujibahu fihi li ghayrillah hada made kantigali be ke yoro yoro ala tanay e kanata kantigali ke alay o yoro la وهو ما صاغه المؤلف من أجله ويد مؤلف آية منون حديثا منون ناتي ننكوين كوسو والحكمة من ذلك ما يلي من حكمة يموني كو كانتغلي بكي فين على تنا يرومي إيه كانت كانتغلي كي على ويرولا الحكمة يموني الأول الحكمة فلو أنه يودي إلى تسبه بالكفار أهكما فلو كان تغلي بك على تنا يرومي إيه كتا كان تغلي كي على ويرولا منا أباليلا باسكي كافر لا دغي بالا إيه كافر لا دغي كافر بك كان تغلي كي يرومي فنتارا كان تغلي كي كافر لا دغي يرالا تلي الثاني فلنا أنه يودي إلى الاقترار بهذا الفيل إيه كبارا من فلنية أبشك مغو ترومبي كومرسا لأن من راك تجبه بمكان يجبه فيه المشركون جن أن فعل المشركين جائز parce que ni mogo min ye e sisa e tara kantigeli ke mushriku be kantigeli ke yoro mi ala tanay e tara kantigeli ke ala yo yoro la ni mogo min ye e jank ni ye mogo ye munum bi bonya udalen bela u be marasa u ba fo ni ye mushriku be kantigeli ke yoro min tara kantigeli ke ja dagara de fentala ja mushriku yerebe minke fana fentala ja achinyali fulana fule asalisu sabana anna haula almushrikina sawfa yaquluna sawfa yaqwauna ala fi'lihim aw abeke sababu ka mushriku fana griya ukakoinka ibe fanga di ulu fana mafa achinyali sabana ibe fanga di mushriku fana ma ufana be fanga soro ukabara inkelila ija araw man yafalu mislahum nu fana ye mogo min bu tanyo honake abe fanga di ulu fana ma wala sakka anna taqwiyat al musrikina min al umur al mahjurat shikatala ko be fanga di mushriku ma ku shembentia o ko masina kele haramude balili bo ko masinaka wa iqajatuhum min al amali salihati bali katoka ko doko ko munumbe mushriku la dimi ودي توي كو بارانيما قال الله تعالى لكم مسمن كرتالنو ولا يتؤون موتيا يغيج الكفار عليكم مؤمنون سوره التوبه كنو اكو تسلام مؤمنو تجو يروسيلا نو بكافر لا دمني او جو يرويه ولا ينالون من عدو نيلا او جوجو تفوي كولا فنا انولو فنا تفوي كجوغنا الا كتب لهم به عمل صالح فالا باب سبويه بارانيما دي afule ni aya kono ka ke sababu ka kafiri ladimi ka mushriki ladimi ala ko baraji de be sabiye donc mo man ka fenke mimbe mushriki ni sonja ube na ba fanga dama ka kola
wala donc ninde koso ni ya islamiya sariya ko mushriku be kantigeli ke yoro yoro ala tanai e kanata kantigeli ke alay o yoro la nin ko sabade bala obe mushriku bu ka salli mushriki sallu ke yoro mi e kanata ala bato ke o yoro la munna nin ko saba afolo kafiru la degeli yera ibolo ye kafiru la degeli afulana mogo be marasanu ukasiray uba fo ja mushriku be mninke ube kafiru mume cinya de do ni ye afulana asabana e munye ayo abeke sababu ka mushriku yere ka fanga dumu ka kola o abo chogo de la fana bidiya mogo demeli be nin chogo de la ima hari jamana yin kono bidiya mogo fara nyogon ka anni bidiya mogo ka fara nyogon ka bidiya mogo tanuni katabo bidiya mogo ma e sunna mogo to ibi kunsuli ibi bankufula boy kunna aye fanga mindi bidiya ma jamana yin kono umaye akera sababu ka fanga mindi bidiya ma akera sababu ka jafariya mindi bidiya mogo ma akera sababu ka bidiya mogo nyaga were la chogomi aw ma ye jamana kono o ye kene kan ko de donc min ye bidiya mogo je nyogonya uye u je nyogonya ubu ka barake taw ku nyogona ke ubu ka bare u ke yoromi e ka toka ye o yorola e sunna mogo to nin cinyale sababala abeke sababu ye iyu la dege ka ko la kele fulana ye munye fana mogo be marasani uye ni yaye nu karasa be nyogon fete ni yaye karasa yere beto ka tofo beta ka bo ula anu be nyogon fete donc be e wa sigi nyogon kerefe be photo ta nyogon fu be nyogon embrasser donc fana ka tasira ja basitala donc wa be fanga di ulu fana yere makunyaga ka fanga duma utala awunta aya to e bani be labambe korosu taya u be na doni o ambe korosu da be tegela ya ko ma fo la hawla wala quwwata illa billah wadi ato fo nin kitabu tawhidin nunu an ku kala ku famu wadi ato Sheikh Salih ala Sheikh Muhammad ibn Wahab kabon sondo de do aya ka kitabu aka ewa kitabu chaman sarahu hari ewa kitabu tawhid min fulate muhidi aya sarahu at muhidi bin bolo ewa Sheikh Salih ala Sheikh alede ewa Saudiya yere ministry ewa silama ministry ya ewa be alede boro وجارة السنن الإسلامية والدعوة والأوقاف o palasi dilembe aledema do yuto France ka wele ko kitabu tawhidi ko anya kala abanna pew antilala kitabu tawhidi la pew bo amba nyini fe kam bilasira nambe sika kitabu wore minta akwa tilala kitabu tawhidi ya bekala ko nya bekala akwa ye hijra ke ka bo France u ba be France au kwambe France akwaye saga kama famu akwaye sagi kitabu tawhid kakaka subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وعن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في